Timu y'ishomero erya Bon Council okurabaho yasinga ya Kisozi Seed na gori birarusha omuruzaano rwa timu ya 3-2 okuba timu yonka yarabaho ha timu ina eze cyange cyankore ezahika aha rurengoro. Turasakofayinga round of 16 kandi icyiciro ko cyutoranya tusubiramo abene batukira so far ko mu knockout games ubwo twatandika competition. Ezindi zarwana amasheja ezirimu St Andrews Rubindi eyizirimu mu mpaka z'umurundi rwayo gwo kubanza konke Kasingwa Latifa na gori naribiri. Kibingo Girls yasingwa St Noha abene Chikopechi na gori Shatarusha kandi Kashenshero Girls yasingwa Magdalena na gori birarusha konkeji yatabaza ahabo kusingwa kukoresa abazane abatashyikire. Nyongera kusima timu yanje abaza drop bores bamatekayo na support y'ibambantereza nabwe cyose kumako kwijana namane. Volleyball y'abishiki abari hansi y'imyaka 17 Shema High School yarabaho kuzo mu quarter finals bwa nyuma yo kusingwa Maria Goret Katende na nobwo babushatari 0 kandi mu basketball y'abojo St Joseph yasingwa muzano gwayo gwa kabiri okutangaza imigisha yayo. Twazana umuzano gwa kabiri tuzana na St Maria Goret Katende kandi yitwa defeatinga 2-0 antu akorufayinga okuzakota finals. Ite nkabe cyanga cha ankore timu zirireyo istujecire mu mpaka zihangariyo neze munizigendo misho mu district ya Mukono timu zi ezabici omuzano bw'ompira bw'ebigere tine basketball abici nabozo tine netball abana bari hasi y'imyaka 17. Mbarara High School na Ntare zakoraje hockey, badminton na table tennis kandi mzaneji neja kuhendera ebiro 8.